Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Chaykunapura pika chunga ishki watata yawar kacharirispa ungushka shuk warmimi katikurka. Payka hambikkunapakpi hambirikushpallami tukuy imalla charishkakunallata tukuchishpa achka llakita aparka. Manatak alliyashpa ashtawan anchayashpallami katirka. Jesusmanta parlakukta uyashpaka chay tukuykunapaq chawpita rishpami washamanta Jesuspak churanapi tuparirka. Payka Jesuspak churanapi tuparishpallapish alliyashallami yuyashpami chashna tuparirka. Chaypika kacharirikushka yawarka ñapish chakirirkallami. Chaymantami paypak aychamanta chay unguy anchurishpa suya sakirishkata yacharka. Jesuspish chay warmi alliyankami alliyachitukuna paymanta lluksishkata sentirka. Chaymantami tukuykunapaqman tigrarishpaka pitak ñukata churanapi tuparinchu imami nishpa tapurka. Paypak yachakuqkunaka kay tukuykuna kanta llapimukuqtaka manachu rikunki maytataq pitak tuparin nishpaka tapungiyari nirkakunami. Shinanikpipish pi tuparishkata rikunapaqmi Jesuska muyundikta rikukurka. Chaymantami chay warmika pay imashina alliyashkata yachashkamanta manchaywan chukchushpa Jesuspaqman shamurka. Paypak ñawpaqpi pampakama kumurishpami imashinalla tukushkata tukuyta willarka. Chaypimi Jesuska wawa kankirishkamantami alliyashkanki kunanka ama manchashpa rilla kanta llakichikuq unquymantapish alliyay nirkami. San Marcos 5:25 manta 34 kama. Hawalla rikuyka umaytukunmi kirichitukunmi. Hawallami rikuchina shuktikunapa ñawpaqpika shuk allitik shuk imapi mana pandarij kawsayta charishkata. Chashna kaqpipish Apu Jesucristutami ñukanchik kawsaypika yallitik ministinchik. Riqsitukunchikmi Diospaqshimi Bibliata. Charitukunchikmi shuk alli warmita shuk alli kusata. Iglesiapipish ñukanchik ima ministeriokunapi kaytukunchikmi. Chashna kaqpipish achka kutin ñukanchik kawsaypi ima nanaykuna tiyashkami apaytukun pushaytukun mandak Diospaq ñawpaqpi kumurinaman kungurinaman payta ayudachun mañankapaq. Kay San Marcos 5 pika Jesusmi shuk warmiwan tuparka. Paymi paypaq ministishkamanta paypaqman huchuyashka karka shamushka karka. Tawka watakunatami chay problemawan chay llakiwan chay nanaywan kawsashka karka. Uni watakunata paytaka llakichishka huchachishka shinallatik pay kawsakun llaqtamanta llujichishka ladiochishkami karka. Chashna kaqpipish paypaqka chaskishka kanaka yallitik sinchi shina rikurikpipish kayshinami Dioska payta kayakurka. Cristo Jesuspaq chakimun shamuchun. Kishpichik Jesucristomi chay rato llatik kay warmipaq kawsaytaka musyuyachirka shuktiyachirka paypaq unquytapish alliyachirka. Wakinpika achka ñukanchikmi kay llullashkata krishkanchik uyashkanchik. Cristo Jesuspaqman ñukanchik shamunkapaqka kallaripika ñukanchik allichirina kallaripika ñukanchik allitukuna kashkata. Shinapish kaypika rikunchikmi shunkumanta huchuyakpika Jesus alliyachirka musyuyachirka shuktiyachirka. Achkakunami kawsashkanchik kay manchaywan. Ñukanchik problemataka mana allilli tukushkata yuyashkanchik ñukanchiklla sapalla sakirina kashkata. Chashna kaqpipish Dioska ñukanchiktaka mañanmi paypaq ayudata mashkachun. Shinallatak tananakushka kriqkunapaq ayudata. Dioska ñukanchiktaka alli shamushkaninmi ñukanchik imashina kaqpipish. Achka kutin yallitik mana allikuna kashpami mantak Dios rimashkataka uyaytukunchik. Imashina kashpapish mantak Diospaqman shunkumanta huchuytukunchikmi. Chaypika paymi ñukanchiktaka musyuyachinka alliyachinka kutichinka ñukanchik ima ministikushkatapish. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com manquishkay, Pagillata Guyashkamanta.